ACIACA BABANAKE kumegembe North nibonanitio gwabwa kumanya na gikugia nchambe mitandao Daniel Sniper bakiaria Stanley Kura wa kumantu Ambui na Joshua Karani wa Ntunene baugite amwana katiba ya Kenya kwa Kenya kanyaga kurita ugebwa MUTUTIGI Sniper oragiro nontu bakuthingatira ugambi bubu wa katiba bakiuga nande bari no gwa boturo bwanthukie mbithi kugitara gwandiria barita ugambi bwao. Nicholas Chabari gatwetio na njira indiku. Wana wetu akoroa notumba matokeo siasa na utengweleo la romba justice ionekane katika familia. Kwa sababu kama nene Mungu alikuwa msema ukweli anaongea bila uoga. Lakini kwa komeo ni atakayekuwa leo lakini hata kwa ndio haki itasimama. Na sniper atavikwa nyanini patendene. Pombiga loi. Mweleyo yoruti medo, mweleyo yoruti rome, mweleyo yoruti orome, mweleyo tibitiere. Kendo anda kuwa akale akwatwa toyokia toyuke seneti toruta seneti torata kaunti bare. Inune mearia yatongeria baigwango mwanya mwanya ntuguje goro igitare musafara ororo kamatite mwiri wa Sniper kuma antere chamarimanti ujureta mwanka mochare ya mawa Methodist likenda umba konogoka weterete Kîoto kithingatirwa arainde na botongeria abani ni bagisiasa banjiritie gukira ndene Kenya twi a free nation muntu enagie kwaria muntu enagie osiwira bakiuga ende baina guaya boneno kaya kwithirwo uma Sniper na oragiro nonto bakuruta amurugamo ogwake wa mwanya na atongeria abagisiasa ni manto akuria rini sana arago tweka mwana youth akarita sauti yake ni thina na katiba ikiwa muntu wenthe ena right egosiwira mwana youth akauga botoeta boya atinaki ekwaria turenda kuria thirikari department ire responsible the DCI department batwe na Ministry of Security itukwenda kumenya ni mbibi ongwa bikuendelea na imbibi kuria youth because kwari kwa Sniper ikuko murete ndio tukuria atiri ni mbibi otuma muntu aciariria akorowa ende kiraba kuromba ni thirikari thingatirie Kîoto okia muthaka ojo kionekane eburu na gutigira babaruthite karekarire bakuwatikana na bayo chiro matagaria na ende kira tukwiromba bru justice ni thire kionekana kiri mutana Sniper na ntuko siete kuonekana na mantu onto yeu kila mtu ena akiekuwa ura akwenda na ena akiekurungamana rutere rwa kwenda so ende antubetu mtu wende ena aki na kuare tukodem kabisa mantu ye kuendelea ndene mero katiba yetu Kenya ina kintu gitwa freedom of expression, freedom of choice and freedom of opinion. No mwanga youth biosecurity, no mwanga justice yonekane upon the lives of the youths. No mwanga youth biosecurity na no mwanga youth bio justice na betegerwe kuciariria bongwa na bakaewa aki rebatire Kûmakîra North Betan Class Chabari.